Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Pescayo Mayo Killamanta Kay ñawpaq kaq Pedro p'anqapi hatun yupayninqa kashan phisqa y huch'u yupaynintaq kashan iskay. Tata Diospaq palabranqa niwanchik kay hinata. Qankuna tropata michiychik, pikunatachus Dios qawanaykichikpaq michinaykichikpaq churarqa chaykunata. Tukuy sunqumanta paykunata qhawaychik, imaynatachus Tata Diospaq munasqanman hina ama tanqasqa hinallachu, amataq qullqita mask'aspachu paykunata qhawaychik. Mana chayqa tukuy sunqumanta anchata kallpachakuspa qhawananchik tiyan. Munasqa runamasi, kay Tata Diospaq willayninqa mana pikunachus pastores qhawanku kay iglesia ukhupi chaykunallapaqchu, sino tukuy runaspaq pikunachus tata mama kanku, chaykunaman Tata Dios haywan tukuy wawasninta michinankupaq. Y chay wawasninkunatataq michinan kasqa Tata Diospaq, porque Tata Dios haywawanchik chay tukuy imata. Mana tanqasqa hinallachu, manataq qullqi mask'aspallachu, mana chayqa michinanku kasqa tukuy sunqumanta anchata kallpachakuspa. Jesucristo chay yuyayta haywawanchik. Y noqanchik rikunchik Jesucristo haywawasqanchikta chay hatun ejemplota. Chay chiqankaq kawsayninwan mana pantaypi kawsasqanmanta. Chay sumaq hatunchasqa hanaq pachapi runa dispuesto karqa tukuy runaspaq llank'aq. Chay sumaq hatun munasqa runa k'umuykukurqa llank'ananpaq pikunachus chay ratupi phiñanakusharqanku haqay pita hatun kananpaq haqay llaqtapi. Jesucristo hatun ejemplota haywawanchik. Pay chay sumaq hatun michiq runaqa, pay sapap'unchay michiwanchik, tukuy mana allin kaqmanta hark'akuwanchik. Y tukuy sunqumanta, tukuy munakuyninwan pay michikuwanchik sapap'unchay imana imatapis payqa faltachiwanchikchu. Ahinata pikunachus líderes iglesia ukhupi kanku y pikunachus tata mama kanku, chaykuna michinallankutaq tiyan pikunatataq ima tropatataq Tata Dios makinchikman haywawanchik chaykunata. Allintachu qhawashanki pikunachus Tata Dios haywawanchik chaykunata? Nuqanchik mañakunanchik tiyan allinta qhawananchikpaq, porque p'unchaypiqa pay mañawasunchik imaynatataq qhawanchik chay tropa nin chayta haywawasqanchikmanta. Munasqa hermano, si mana allinta qhawashanchik chayqa Tata Dios yanapawasuchun. Kunan urarikusunchik Tata Diosman y paymanta mañakusunchik yuyayta. Munasqa hanaq pachapi Tata Dios kunitan qan qawamushawayku y sunquyku ukhupitaq kashanki. Yachachiynikiqa ancha sumaq noqaykupaq y kallpachawayku, y niwaykutaq palabraykipi noqayku michinayku kasqa pikuna trupatachus haywawayku chaykunata. Wasiyku ukhupi, iglesia ukhupi, si mana allinta qhawashayku chayqa yanapawayku munasqa tatay. Sunquyku ukhuman sapap'unchay hamuy y kawsayniykutaq qanllapaq kachun. Bendisay tukuy pikunachus kay programata uyarikamushanku tukuy wawasninta, tukuy familia ukhupi kawsayninkunata. Chay tukuyta mañarikuyki tatay Jesucristo wawaykiq sutinpi. Amén. Bendición Kachun Tukuy Kankunapaj
wakichikuy sapa p'unchay.